Siyabingelela konke amagumbi nomhlaba sithi abantu mabaphile bantu bakithi. Esintwini sanamhlanje kufanele sihlale sikhumbuza ngoba sesiphila nabantu ongathi izingane. Kanti-ke esintwini sasemandulo bekungakhunjuzwana. Umuntu uyiwe sazi ukuthi mangabe vele enosizo lwakalitholayo emuntwini, ahambe ayofika emuntwini njengokubana babesuka bekhulumile ukuthi okay, ngesikhathi esinje ngiyakufuna lapha esigodlweni. Manje sesinenkinga yokuthi asisakwazi ukuthi labo bantu bakwenze ukuthi cha, njengoba bethe mkhulu ngifike lapha esigodlweni ngosuku olunje, umuntu akasafiki, usiyafona. I-technology ilimaza isintu. Ingakho abantu bakithi masingabheki kakhulu kwi-technology, masisebenziseni umqondo wethu vele oyisintu. Sebenzisa isintu, uthathe umqondo wakho uwubeke esintwini. Uthathe umqondo wakho uwubeke endabeni yokuthi ngabe kwakungekho ifoni, wawuzokwenza kanjani? Ngendlela otsheliwe ukuthi uma ngabe uhambe esebenzisa lo muthi ufike ngemva ka-3 days, wawuzokwenza kanjani wena? Manje i-technology ilimaza abantu abaningi. Isintu asisasebenzi, sokusebenza umqondo we-technology ebantwini bethu banamhlanje. Ingakho uma singasebenzisi i-technology abantu bakithi, masikhothameleni isintu, sisebenzise sona isintu sethu ukuze sibone izinto zizosebenzela ngendlela. Yingakho konke amagumbi nomhlaba ngithi abantu mabaphile njengoba nathi siphila. Kukhona abantu engibatshelile ukuthi into zabo mali esheshayo ziye zablokha. Ngizohamba ngiyolungisa, ngizilungisile izinto zenu bantu bakithi. Mawukwazi ukuthi ngakutshela ngathi imali yakho imali esheshayo iblockile, ngicela ukuxhumana nami fast, siqhubeke ngomsebenzi wethu siwulungise njengoba ngishilo ukuthi kublockile. Kungekhona ukuthi mhlawumbe kublokhe kimi yingoba ngisuke ngisho ukuthi kublokhe empilweni yakho, kodwa ngokuzinikela kwami, ngizinikela ngo-2.5 wakho, ngizinikela ngo-4.5 wakho overnight, ngingafuni lutho futhi kuwe ukuthi ngoba izinkinga zikuwe faka imali engaka. Ngicela-ke mangabe akutshela ukuthi hayi akuhambe kahle kublockile, izinto zakho sezilungile, uxhumane nami. Ikhona imali esheshayo abantu bakithi, xhumana nami 083 20 66 954 083 20 6954. Imali esheshayo 3 days ingu-2.5, overnight ingu-4.5. Uyafika lapho ngihlala khona, noma ngabe usekudeni siyakwazi ukwenzela. Uyasinikeza ama-details wakho, i-bank account, igama lakho, usithumele isithombe sakho, neminyaka yakho yokuzalwa, nefone number yakho elinke kuyo i-account number yakho. Siqhubeke ngomsebenzi, sikusize mhlobo wami. Sihambile salungisa ezinye nezinye izinto lapho obese kublokha khona ebantwini laba bekublokhe kubo. Engangibatshelile ukuthi babuye baphakamela phezulu, sebebuyile bathola izinto zabo zalunga. Nawe nosahleli lokudonsela emuva, sufuna ukuya kwezinye iy'nyanga, ngithe mina izinto zakho ziblokhile, zizofika nalapho yakhona. Usihamba kwenye inyanga uyokhipha enye imali, zifike ziblokhe, kodwa ngoba wakhipha imali yakho kimi, woza kimi ngilungisele izinto zakho ngoba ngizilungisile, ukuzolanda izinto zakho. Noma ngabe ubona ngathi kukhona lapho kumoshakale khona, ngathi ngikhohliwe ngo-WhatsApp, ngoba kumele ungu-WhatsApp nawe usho ukuthi mkhulu, ngomunye walabo awuthe izinto zami ziblokhile,
izinto zakho ngizivulile mhlobo wami. Xhumana noDlozikhulu 0832 066 954.